Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Rusija teži poštenoj saradnji bez konflikata i ne želi da se svađa ni sa kim, ali insistira na poštovanju međunarodnog prava u obliku povelje UN, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji visokog nivoa u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Rusije pod nazivom Istorijske južnoruske zemlje, nacionalni identitet i samoopredeljenje naroda. Mi uopšte ne želimo da se svađamo ni sa kim, ali želimo da radimo pošteno. Ne smatramo da je potrebno rušiti međunarodno pravne osnove svetskog poretka u obliku povelje Ujedinjenih nacija, ali tu povelju treba poštovati u celosti i povezano, naglasio je. Šef ruske diplomatije je podsjetio na postupke Zapada, koji je jednostrano proglasio nezavisnost tzv. Kosova i rekao da je to pravo naroda na samoopredeljenje uprkos rezoluciji Saveta bezbednosti UN koja je potvrđivala pripadnost Kosmeta Srbiji. Kada je 6 godina kasnije, ne u mirnoj atmosferi već nakon krvavog državnog udara u Ukrajini, na vlast došla hunta i pokrenula borbena dejstva protiv sopstvenog naroda zbog toga što u Krimu i Donbasu nisu hteli da priznaju rezultate tog prevrata, protiv njih su podignuti borbeni avioni. Kada je centar Luganska bio bombardovan, niko se danas toga ne seća. Kada su se pobunili protiv toga i organizovali referendum, Zapad je rekao, ne, to nije dozvoljeno, jer je to narušavanje teritorijalnog integriteta. A šta je sa Srbijom? Ne, to je nešto drugo, istakao je Lavrov. A sa druge strane, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kallas nenajavljeno je posetila severni deo Kosovske Mitrovice i tom prilikom izjavila da je ključno prisustvo međunarodnih aktera na terenu, kako bi se stekla realna slika o stanju i izazovima u regionu. Prvo, važno je biti ovde na severu Kosova, jer vidimo mnogo različitih narativa. Važno je biti svedok onoga što se dešava na terenu i šta ljudi govore, rekla je Kallas, preneo je portal Kosovo Online navodeći da je posetila lokalni sud i škole, želeći da se neposredno informiše o uslovima i funkcionisanju institucija. Ona je naglasila da sud trenutno funkcioniše, ali da se čeka povratak srpskih sudija, što je ključni izazov za pravosudni sistem u tom delu Kosova i Metohije, odnosno i za to što nema pravde na Kosmetu, optužila je Srbe. Kallas je dodala da je razgovarala sa komandantom KFOR, a i predstavnicima EU misije za vladavinu prava, kako bi dobila što objektivniju sliku situacije. Jedna strana kaže jedno, druga strana drugo. Međutim, međunarodne snage koje su ovde daju adekvatnu i uravnoteženu sliku. Takođe je važno razgovarati sa lokalnim ljudima i čuti njihova iskustva, dodala je ona. Međutim, KFOR je već više puta time što nije reagovao da zaštiti Srbe pokazao da je sve samo ne nepristrasan, već je apsolutno na strani Albanaca. Oglasio se i komandant KFOR, a general, major Enrico Barduani, koji je rekao da je poseta bila jedinstvena prilika za razmenu mišljenja na najvišem predstavničkom nivou o regionalnoj stabilnosti, saradnji NATO i EU na Zapadnom Balkanu i o strateškoj ulozi međunarodne diplomatije u oživljavanju dijaloga. Između Beograda i Prištine, Barduani je tom prilikom istakao važnost bliske koordinacije između KFOR, a i Evropske unije u rešavanju preostalih pitanja koja sprečavaju stvaranje trajno bezbednog okruženja za sve zajednice koje žive na Kosovu. KFOR je ponovio da nastavlja da sprovodi svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, sa ciljem da obezbedi sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve građane Kosmeta, iako to nije u potpunosti tačno, a posebno deo da misija deluje nepristrasno i u bliskoj saradnji sa tzv. Kosovskom policijom i misijom EU za vladavinu prava, u okviru njihovih nadležnosti kao bezbednosnih aktera. Kallasova je sa druge strane zaključila da je njen cilj da EU, na osnovu stečenih informacija, radi na tome da budućnost na Kim bude prosperitetna i bezbedna za sve. Rukovodilac školske uprave za Kosovo i Metohiju Blažo Dragović izjavio je da je tokom susreta sa Kallas razgovarao o brojnim izazovima sa kojima se suočavaju škole koje rade po srpskom sistemu, uključujući zabranu dopremanja udžbenika i nastavnih materijala. Kako je naveo,
Sakalas je razgovarao o situaciji u obrazovanju na prostoru Kosova, a koje funkcioniše u srpskom sistemu. Mi smo izneli niz problema, uključujući zabranu prebacivanja udžbenika i materijala za škole. Ona je zahvalila na informacijama sa terena, jer je dobila informacije sa kojima će videti šta i kako. Navela je da su one jako bitne i istakao je Dragović. Kako je istakao, Kalas nije bila upoznata sa situacijom, postavljala je dosta pitanja i bila je zainteresovana. Nadam se da će se uraditi nešto da se zaštiti narod koji je preostao, kao i naša deca, te da ćemo ostati nezavisni od vlasti u Prištini i da ćemo učiti po sistemu Ministarstva prosvete Srbije, poručio je on. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini nastavak pokušaja da se obesmisli Republika Srpska i ocenio da je taj dokument došao u geopolitičkom momentu kada postoje pokušaji da se Srbija destabilizuje iznutra. Stevandić je rekao da nije iznenađen onim što piše u non-paperu ni trenutkom kada se on pojavio kao jedan od dokumenata koji su, kako je istakao, kontinuitet pokušaja da se Republika Srpska obesmisli. Potpuno je jasno da je geopolitički momenat bio pogodan da se dodatno opterete i Republika Srpska i Srbija, koju lažno optužuju iz Sarajeva da se meša u unutrašnje poslove BiH. A Srbija ima obavezu, jer je BiH nastala i potpisom Srbije na Dejtonskom sporazumu, naveo je Stevandić. Naglasio je da Srbija ima obavezu da brani Republiku Srpsku i svoj narod. Svima je potpuno jasno da se bira momenat kada će se dodatno opteretiti naši odnosi ili proizvesti utisak da Srbija ne sme da brani svoj narod u Republici Srpskoj, rekao je Stevandić. On je ukazao na to da je ovaj dokument napravljen nakon što je Republika Srpska dokazala međunarodnoj javnosti da je nemački državljanin Christian Schmidt kršio Dejtonski mirovni sporazum, da nije legalno imenovan i da je proizveo najveću post-dejtonsku krizu u BiH. Stevandić je naveo da Francuska i Nemačka, kako bi opravdale Schmidtove poteze, sada prelaze na potpuno zauzimanje strane u BiH. Zauzimanje strana u BiH znači da su nju podelili ti koji pišu non-paper, a ne kosa crta oni kosa crta iznutra. Ona može opstati samo na unutrašnjem dijalogu, a ne na stranoj intervenciji, rekao je Stevandić. On smatra da će taj dokument dodatno podgrijati situaciju u BiH. Verujem i da će mnogi građani svih nacionalnosti shvatiti da su spolja dolazili samo inicijatori sukoba, rekao je Stevandić. On je ocenio da se Nemačka sada dokazuje i da želi da pokaže svoj politički uticaj, a da joj je najzgodnije preko Srba, kao i da je sve što se radi protiv Republike Srpske zasnovano na lažima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je zatvaranje srpskih institucija na APK jasan pokazatelj da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi dijalog, ni srpski narod na kim, kao i da novim nasilnim potezima prema srpskom narodu želi da zamaskira neuspeh na nedavno održanim izborima. Petković je rekao da se Kurti rukovodi maksimom da ako nema srpskog naroda, nema ni problema, a gašenjem srpskih institucija koje su trebalo da predstavljaju bazu i osnov za formiranje zajednice srpskih opština, Kurti želi da kaže da onda neće biti potrebe za formiranjem ZSO koju čekamo punih 12 godina i na čemu insistiramo u dijalogu, ali i u razgovorima sa EU da ta zajednica bude formirana, da neko konačno natera Kurtija da ispuni svoje obaveze, rekao je Petković. On je ocenio da je Kurti posljednjih dana i meseci dodatno nervozan jer, kako kaže, ne može da formira vladu u Prištini, kao ni da konstituiše prištinski parlament, i podsjetio da je 20 puta pokušano konstituisanje tog parlamenta. Kako je ocenio, pokušaj da zamaskira neuspeh na izborima Kurti reflektuje, pre svega, novim napadima na srpski narod na kim, naročito na severu, posebno kroz zatvaranje srpskih institucija što je, kako je ukazao, protivpravno i suprotno sporazumu. Komentarišući to što je Priština zatvorila prostorije Crvenog krsta, preuzela postrojenje vodovoda, kao i dečiju sportsku halu, a da su pre toga zatvoreni centri za socijalni rad, Petković je naveo da su 3 cilja Kurtija zatvaranjem srpskih institucija na kim, a pre svega to da protera prisustvo države Srbije sa prostora kim. Prema njegovoj oceni,
Kurti želi da obespravi srpski narod ukazujući da je reč o najznačajnijim institucijama koje pružaju vitalne usluge srpskom narodu na Kim. Njihovo zatvaranje je automatski u vezi i sa pitanjem osnovnih ljudskih prava na Kim koje sve vreme gaze Kurti i režim u Prištini, rekao je Petković. Ukazao je da je Kurtijev cilj da politički obespravi srpski narod pokušajem gašenja Srpske liste i podsjetio na Kurtijevu izjavu da je propuštena istorijska prilika da se ugasi Srpska lista i da se da prostor Nenad Rašiću i drugim srpskim partijama. Time je apsolutno potvrđeno ono što sve vreme govorimo, da svaki glas koji ne ide Srpskoj listi direktno ide Kurtiju i da su te srpske partije, o kojima brine Kurti nazovi srpske partije, koje ne brinu o interesu srpskog naroda i Beograda, već pre svega o interesu Prištine, rekao je Petković.